Jadi posisi mik ni parliturgi di bekami Madison, anon na parjolo siano ma dibuat. Dungi na terakhir nama niok mik di paulak mamu setu son di kursi di son di jolo on songoni. Huriani tuhata hamuna manami inanami parlado salu nana ina holongan jumuloma udo kami tuita saluna selamat hari Natal madihita manginang mulati matutu tapuji matuhata ala nunga mangarade rombongan prosesi nanaing mamongoti bagas joroon ubaheni jongjong ma
hita saluna mare dima song leader siabuke nomor 850 tolu.